am. Iday mo anaahitan, sino katampi na ugedam. Buok mo anakulayan, pintas nga aglap lapusanan. Tidakas nahan nga nila kay mo, tiin ka isagsaganaan. Anmet nga kay makibibiyang, no isuti pagragsakam. Uray pa'y amin ken kakit na yunam, sa ngulikod pa ekstensyonam. Angin ko may sardeng mo kuman, talakay mo alipliputam. Ta isuti na ngaklon kanyam, idi bardang isit kapailang. Ay maulawak sa wen, maulawak sa Mildred. Jakmeten mataro san tigtig na mo analimed Mildred. Unak no tay ka den ang asawa tiin ka ipatpateg. At talagang ken kan di ka payla amarmarnek. Maulawak sa Mildred. Jakmeten mataro san tigtig na mo analimed Mildred. Unak nutay ka den ang asawa tiin ka ipatpateg. At talagang ken kandi ka payla amarmarnek. Si kantay ka baknangan, tiladat pagpalpala ilangam. 24 oras ka nga online, puro selfie karga na ta timeline. Kasano nga tamit tay pamilyam, dimpay pulos ang mapagserbiyan. Kasta lang rudan iti ubram, balang kantis kanto pailang. Manang kuwat ka pa'y oras mo, at anangin day tabiyag mo. Maan ano no nangisip pudil mo, when no narasay takid piday mo. Pinapateng may satlakay mo, tay nangaklon ken kat si bubuo. Papudawen day tapuso, day tapintas anapudno. Papudawen day tapuso, day tapintas anapudno.
lawlaw isut mang pasinggit kabukel nga ayat napno ti sampung ibulan na nabileg sikat mang pangayeg ipateng pateg mi anapasne iyarig ngit ranyag mo diag upas sa dungo ang silaw ti pateg adi ak mudo oras man ti dumteng kapno hinarak-haraken ibilig ni ayat nga tartari patuin kanubok na ado di ka maelan at tumbaen at iper kinapudno na usara gamit oras nan ti dumteng kapno hinarak-haraken ibilig ni ayat nga tartari patuin kanubok na ado di ka maelan at tumbaen at iper kinapudno na usara gamit at iper kinapudno na usara gamit Jak masakedan ikimang lagip ken ka uray no kuna dito'y puso ket lipaten ka ngamin ni lagi sumangbay ken di sumina jak amot aramidek tapnon mamin pinsan amay waksika jak met kuna asublian tadagidi di ay nan ayat ken nairut akaring-kari pagkaamok unay anak kasarak kat sabali ngalaad met apuyaen ni pilpili kunday kuy bagi ay nabayad nga ang dawen aditan nagkita kita man lang nga oras
lalakit di biag ko akadenden na umanayen ubiag ko umanay aliliwag no day taisem mo biag ko tay mabuybuya uray kay papanan na abiag ko tay magugas di mo lakit gamden biag ko tay manglipat uray uyaw umsi iting palagek ituras to amin gapuken kasal datoy biag Bumangon na titibigan, tama panahon at grubuan. Di bakit nakaulda, di pa'y nakaimukmuka. At mula gato'y mata, taawan pa'y di pamigat. Madisinan to'y istoma, ngemrugi akon di atalyasan. Ni bakit ko, oh bakit ko, di napayam mo, di agluto, awan pa'y agas, di banbanog ko, tanu sumapeta, sumanaong. Siya payen di aglaba, agraman brakin pantina. Agil iladlati amuna, numangan nakapikpiksa. Siya payen di aginaw, agsagad di aglawlaw. Ngem anu sa tigasat ko, kadungdungwek ni bakit ko. Ni bakit ko, oh bakit ko, di napayam mo, itiag luto, awan pa'y agas, di banbanog ko, tanu sumapeta,
Ikon kunat met depende mani mani anang isip mani alagpatis kay masan nga mani tay nakatumiit. Ikon kunada na imas diring ka, ikon kunat met dependet lang ana, iling ka na magakin at basa-basa, di ka imasan ket nangisip nilaw-law na. Ikon kunada na imas di taho, ikon kunat met depende atahong tahong analok meg tahong anakot kung kay masan atahong tay bimiro o bibing ka manitahong naimas akalongin ti parbangon isot pangikat idaya mudo pangpaikat sakit ti puspusto. Ikon kunada na imas di tarong, ikon kunat met depende tarong, tarong anapuraw, tarong violet kay masan tarong, tarong hakim muret-ret. Ikon kunada na imas di hotdog, ikon kunat met depende nga hotdog, hotdog alalabaga, hotdog anangisip kay masan na hotdog, tay nakabunbunto. Ikon kunada na imas longganisa, ikon kunat met depende tlamanda longganisa abasit kentay nalanit di ka imasan ket tay permi anak kuset o longganisa hatong karong pamigat pangal daw pangparbangon na imas launay angal-ngalen isut agas tay sarong pipiten. O bibing ka manitahong naimas akalungin ti parbangon isut pangikat di daya mudong pangpaikat sakit di puspusto ulong ganisa hadog tarong pamigat pangal daw pangparbangon naimas launay angal-ngalen isut agas tay sarong pipiten isut agas tay sarong pipiten. Speaking of reality, dahito man di may isang kantang maipaay ka dagiti lalaki nga saan da natagdiran ti kinalalaki da. Kantalaing karubang no daman kinagpaiswanan na ay ket respeto para kanya data narigat ti nagbalin nga kasasaad da. Ngem nagmayat nga buyaen. Para kanino? Secret. Nagtarakit kukis mo, nagtaer ti takder mo, nagtakil tamasers mo, borburan pa'y barukong mo. Kabut-buteng, day talangam, pati tirong apandakalisya. Nung nagnakan ti kaadwan, talyawan data postura. Kaadwan na babae, arabaab dagat rabi.
magim kaayayo da akterni ngeman yan akitut mi tilaing mo ng pili sinarak mo kay babae anang tirdit kinalalaki Sirok ti pandiling, kinalalaking nakaduling. Aglabakin at kupin, agaw awir kapay di upin. Agtansyakin at sagat, at pisukin at dengdeng. Daikat naganag mo, iti ka pipili. Adu kanot pinaspas langit mo, inararem sampiranawan. At dapay pinagsamal na mati nga ikalaysam. Arig na paikit na dalisan, inalampay anina. Anya tata, di rupam nakasarak sunat na bakna. Sirok di pandiling, kinalalaking nakaduling. Aglabakin at kupin, agaw awit kapay di upin. Aglansyakin at sagat, at pisukin at dingding. Daitat nagalab mo, iti ka pipiling. nagmayat abuyaen tabagin pa'y tiyag palengken agugas tinanganan ken agsibug ti mas masetas at damit tay magibarbartek kang emkela at nga agtaray ka at daytan pitudo tasolapay kumabasada Sirok ti pandiling, kinalalaking nakaduling. Aglabakin at kupin, agaw awir kapay di upin. Aglansyakin at sagat, at pisukin at dengdeng. Daitat naganap mo, iti ka pipiling. Sirok ti pandiling, kinalalaking nakaduling. Aglabakin at kupin, agaw awir kapay di upin. Aglansyakin at sagat, at pisukin at dengdeng. Daitat naganap mo, iti ka pipiling. Daitat naganap mo, iti ka pipiling. Daitat naganap mo, iti ka pipiling. Alright, that's it. Roba. Inakman pinukmaan taabal balay kuman paamwek padakkelek bilit ko anaunget Luda kay timanggamat ay sumipit na kaamamak Iso nga kadian na danyo To'y naunget abilit ko To'y bilit ko To'y bilit ko No agbalyo dungat Itugtugot ko Umingar ken makaungat
yo kainak tay umok na. Ay nagitlog ti duwa, ay nakaruti ragsak na. Nukurso na dayot bilik ko, maaprusan ay agpakada kayo. Tapno maigaman maay ayam yo, to'y naunget abilik ko. To'y